تماشاوان هێژا سەردانا وەزیرê Bergiriyê Tirkiye Xulûsiyakar bo hewlê Rûbexdayê em dê li gel Ömer Özmen lêkolîner û nivîskar ji stûdyoya me Diyarbekirê bigirin dest. Dem baş kekê Ömer. Kek Ömer destpêkê de dixwazim wê yekê bizanibim. Wezîrê Bergiriyê Tirkiye Xulûsiyakar seredana wî ya bo Bexdayê bi awayekî berfereh di medya Tirkiyeyê cih girt. Lê seredana bo Herêma Kurdistanê bi vî awayî cih negirt. Eger awê di medya Tirkiyeyê platforma siyasiya Tirkiyeyê çi bû ger nirxandina te bigir? Zor spas bu Kurdistan TV. Naxuyaya di sala rabirde da Serok Wezîrê Iraqê Mustafa Kazımî seredana Tirkiye kir. Bi Tirkiye'de henekî guftugû domandin. Pişra heyetekî serbazî cardin seredana Tirkiye kirin. Di nav bername wan da guftugûyê wan çi bûne ez pê nizanim. Lê vê cara yekem bû heyetekî serbaziya Tirkiye dibin serokatiya Wezîrê Berevaniyê da berê seredana Bexdayê kir. Pişra seredana Başûrê Kurdistanê kir. O bi got protokola navdewletî bi rêgehên dîplomasiya payebilind bi rayedarên Başûrê Kurdistanê re hevdîtin çêkirin. Ez wisa bawerim ku babeta hevdîtinê her çiqasî leşkerî be jî di encama xwe da hinekî peyamên siyasî jî diaferîne. Her wiha di medya Tirk da jî hinekî dorhêlên Kemalîst û nejatperest nerazîbîna xwe nîşan dan. Yani ji bo ku Wezîrê Berevaniyê çira dibin ala rengîn û binê wêneyê Mela Mustafa Barzaniyê nemir de hevdîtin pêkaniye. Lê ez ne bawerim evana dengê xwe bilind bikin ku boy têkiliyê Herêma Kurdistanê û Tirkiye xirab bikin. Niha tiştekî giring e. Federasyona Başûrê Kurdistanê saziyekî Federaliya Iraqê ye. Bi got hiqûqa navdewletî divê rêkarên ewlehiyê, rêkarên aramiyê, rêkarên seqemgeriyê ji terefê devleta Bakûrê Kurdistanê û devleta Bexdayê de were wergirtin. Dema destewerdana devletê cîran bi serbazî hebe aramî, aşitî û seqemgerî xira dibe. Çawa di Sûriyeyê hatiye dîtin ku mudaxela devletên biyanî qeyranên mezin de afirînin. Pirsgirêka çareser nakin. Ji bo çareseriya pirsgirêkê qeyranê ji bo ku serkaniya mijara hevdîtinê PKK ye. PKK rêxistinekî Bakûrê Kurdistanê ye. Mafê wî nîne ku bin desthilatiyya Başûrê Kurdistanê de wek çekdar bimîne. Ev bûyer têkiliyê devleta Başûrê Kurdistanê û têkiliyê Iraqê û têkiliyê Tirkiye di heman demê de têkiliyên herêmê xira dike. Ji bo çareseriyekî mirovane, çareseriyekî aqilane divê destpêkê de PKK vê mesuliyeta bigire û dev ji çek berde ji desthilatiyya Başûrê Kurdistanê re reis bigire Başûrê Kurdistanê biterîkîne. Ger neterikand divê bi gorê hiqûqa navdewletî bi gorê makezagona Iraqê û makezagona devleta Başûrê Kurdistanê PKK ji Başûrê Kurdistanê bête derxistin. Ger ev bûyer nebe rê li ber mudaxela Tirkiye û Îranê vedibe. Dema Tirkiye û Îran mudaxele bike qeyran Kurd dibe. Berjewendiyê Tirkiye jî têk diçe, berjewendiyê Başûrê Kurdistanê jî têk diçe. Ez bawerim berjewendiyê devletên hegemon êvek Amerîka jî xira dibe. Kekê Ömer her wiha diyare ku di hevdîtinan de bi taybetî li Bexdayê û li Hewlêrê jî rêkeftina Şingalê jî hatiye rojevê ku Tirkiye diyar dike ku rêkeftina Şingalê bi awayekî ku hatiye rêkeftin were cîbicî kirin realîze bibe. Divê derbarê de dîtina te bigirim? Belê.
نه بگور من مثلا شنگال به گرانی بده برجواندی دولت ایران و گریداییه دما ایران بگور هلال شیعی لسر پکه که حشت شبی ده شنگال دا ببه خودی هست ده انجام دا ایران دستاوردان سوریه جدی که چبو که شنگال جه کی استراتژیکه اف بویر ده همان دمه دا برجواندی ترکیه جی تکتبه او بگود هلال شیعی که داماد باکوی سوریه حرامه دا باندوردار ببه از باورم ترکیه جی بیان نخوازه لی هبونا پکه و هبونا حشت شبی شنگال دا وک وخوندنامه دعوتیه دشینه جی مداخله درباره جبوی دوید شنگال دا جارا یکم بگود پیمان نوبر دولت عراقی و فدراسیون باشوری کردستان دا رکبتنامه بگود وی وره بجی کرن هزی بیانیش شنگال در بکبن ده شنگال دا محمود دا آرامی آشتی بده دابن کرن کک عمر هر وها دخوازم بزانه بملگورا بحوریه و اف سرلیدانین دیپلوماتیک تایبتی جی اف هاتنا وزیر برگری ترکیه بو هولیری جبو پیوندین دنا بینا حرما کردستانی و انقره ده دکاره ببی آلیکار کو پیوندین هر دو آلیان پیشتر بچن نام انجارا یکم جی دست نشان کرد هر چقاسی صدم سردان سربازی به اولکاری بجی لی در نوبروکا خدا جی مجارن آبوری و سیاسی را جی ریتی وکرن یعنی جی چواک یعنی روایتیا دستلاتیا باشور کردستان جی طرف مقام پایه بلند هاتیا پشراندن و جی سروریا باشور کردستان دا ریزکی مزن هاتیا گرتن هر وها برز مسعود بارزانی را برز نیچروان بارزانی برز مسعود بارزانی را افدیتن هاتیا ساز کرن از هیوی دکم کو د پاشروژ دا تکیلین دولت فدراو دولت ترکیه بگود دیپلوماسیا ناونتوی بمشه اویا جبو برجواندی ترکیه جی گرینگه هر وها بگود آبودیا ترکیه بگود پیوندی سیاسی بگود پیوندی اولکاری ریل بر گفتگوی دیپلوماسی بدی که که عمر هر وها انا از پوزیتیف تبینم بله هر وها پیوندین دنا بینا بغدا و انقره حولیر و انقره دجیکو کتبونه پروسی کی آلوز ده لیپشتی سردانا کازمی بو انقره وکی کو پروسی یک نویا پیوندیان دنا بینا دسپی که دنا بینا بغدا و انقره دجی دسپی دکن پیش بی نیت چنل سر وان پیوندیان که عمر نه پیشبینی من اوه کو جبو اولکاری حرمه گفتگو چه کردن لی ده برنامه وانی و شرطی دا چه هنه از به آگادار نینم نه ممکنه بگو تشتی کو چاپمنیه را هاتنه دیار کردن از بگو روی نیرخاندن خواهد چه دکم لی از هیوی دکم کو ریل بر تیکیلی سیاسی و آبودی بیتا فکرین یک از جاردن هیوی دکم کو قیران کور نبه و شهر دجوار چه نبه هر وها دما پکی که جوی در نکبه اویاتی وی مانه کو بارگه این ترکیه لشکریت باشوری کردستان دا بمینه وقت حرمک تامپون چه به او حرمک تامپون دما چی بو جی ترکیه راجی مشکلیه مزن چه دبن هر وها ایرانی راجی روی بده به باندور بده سر دولت عراقی جی بوی وی از هیوی دکم به پنگا وکی آشتیانه پکی کش حرم بیت درخستن و جاردن هیوی دکم کو ری نای وکرین کو ترکیه و ایران به سربازی مداخله حرم بکن لی اب هفدیتن داوین هفدیتن دنابرا حکمت فدرال حکمت فدرالی عراق دا هاتنه لدار خستن و وقت مینا بواجوه که نو بیت وکرین بواجو نه تنه او اولکاریه به وقت بگور تیکلی
germ bibin rê li ber têkiliyên abadî siyasî jî bête vekirin. Belê, spas bo telekulîner û nivîskar Ömer Özmen ku ji Diyarbekirê tûl gelme.